General menhwe on say nsɛm a wɔka no say yɛhwɛ ɔman mu ne nkyekere ya baby revenue free kɛse pa no e dey call ɔman ya say yɛde ɔman na kɔ sika no if Ashanti region akakra so free eastern region and asrem so ka ho by development ni nyina no e call a greater Accra na say yɛhu say airport krampo no ho nsensem ni nyina yɛ den e so de since independence Asante ejinemu de amagana sahaba be pamone edin na asante wa amanyofo nusuru what kind of development asem data na asante na federal system na say and Ghanaian resources a percentage of the national government na keep o the taxes or the also federal government no the state government ne ho na ti na or more federal system in most of the countries no na state government and manage schools in any now much of that as centralized Ghana for United say Asante na federal na balance no we say we want to ti ndia o maka na ya no mo complaining about some development no the na hwa na saka because as I the bas and resource na and menya na resource na kese region who say more resources power than can eastern region western benya bi if say oil free Ghana na you choose say say western the entire western region mu bi no ba ko pa na say not the whole Ghana baby ala kwan ye pa western region nti no mo baby ani no o free ho kota pra there na to be 11 hours na san wadu do here no mo baby ani be kwai ho nyina no be register mo ka okumase nema bi ho mo be say e wa Asante region to say o mba ha na odi be 3 hours a e far economic because bit me sima ho mache e no na do no nyanru nti sa no nyina nema bi a na e was say the free development now once na me say region of Ghanaian consider him to say district assembly concept no I said the best say job for the boys sir nti say no almost the resources na say ti kumasi okoye DVLA okoye DVLA office na okoye ABI insurance okoye roadworthy okoye driving license say can na ko e fa kumasi na ko Accra say what your national insurance or supermarket work out there say at 17.5%. Sa tax ni na be bo no Accra. Accra na ba betre de se obi a na fata obi. Enti ono sorry an pa no mu so mo kwan nya. Matra West Legon since 1995. Say port to Accra be da kwan ni mu a. E ba be ye. Na e ba e bi amande ya. Ache kra inu ku ya da na ye. Eni 1 week ni ayama. Street light BS so. But so for line in street light so. So far so na double musu my so for line so. Because they are no here national insurance taxes na dey buy no. Ohonote. Oti ni nyina no, ohonote. And the essence say kasa ku ahoro na kan bebre na beduru Kumasi na Accra ho. What why in Kronko ni Krombi. Nti na Ghana nyina no akoya Accra. Nti first na me kwa Accra kasa me ko Ghana because we Accra everywhere that kan nyina Ghana. Nti o even greater Accra region ho no so o free ho ko Dowenya Ningo pram yi sai osudoku a o ba say wo Accra bi asukra wo chichi o greater Accra region ho we Accra na tema enem say e bi asama ne poku asa Accra everywhere Accra kan nyina adane krase o ma so mo le mo Accra no mutu ko temachi ho no e no ma sa the development Accra ba ho but the me on bo mutimi nka because you almost say I was saying neka nti na say na almost say the member can national house of chiefs hono over here or Asante kwa na kan o kan no wa kan ani age nso no mo to man so man kan two lands asemi ya na kan asemi sanya Asante na be kan e bro ko sia national house of chiefs no so we dey no complain no complain about one allowance na e be ba so source of your main source of income e wa asase no or je the command lands commission or je the command lands commission we are say wo yo hena de aka o ma ho hia okrumu ba ko pa ne say ye be ye ya no abaji permission free ho ene ekoto asase no di na ko mo yo na so asase o time no o mo ye sa programs no chiche manu basbasa without because ahini ni ho me man okay na neza no national house of Tuesday ne ye be shada abaso ababe ye hwe na asem bi o kan wo mu no de na wa as I ne say wodi as wodi page Asante no
na o kan say enam asante senkanya brofo no na ema ebe sha asante ma asante eja ya enkasa brinka asante Ghana hanu afa ne nyina ya asante dia oh no nyese ono na ka pe ya asante se no de da ho se kwapem se Portuguese for ne Dutch for ne English for ne beka ho mu no na ka asase ni na by 1807 na ka Ghana asase kwapem for na no ya asante hen dia ye ditu se sagrant ntokwa no ade ba kwa ba ye ne se elmina ka se mo rent nto mu nyana nim se na lu de tia ya na hen for no person come no come the national church dodoa because ya mo se ho no mu independence nti mo so mo ni asante ko ye 1826 asante e ko ye di o mu independence okay je no mu ni ntum nti ne asem no o pedi asante de tia ne so reality a was so recognizing woko Spain on penso so recognizing no we recognize on the team but so mo ma usia o yesi the history ne government SS ahụ akwa ni no hu se sa na reality no because o go say Spain ahụ o ma recognize your ETA your Catalan o me distinct o ko be say England o ko be say UK your Scots your Northern Ireland o me distinct into your Northern Ireland for no mo parliament or Glasgow and akọ Northern Scotland for parliament was Glasgow na akọ Northern Ireland o so mo de Dublin ho maybe and I would do Spain so mo de Catalan mo de sort of parliament Barcelona into I don't just say we recognize some people have some form of I would say some form of autonomy na mo an yes o mo pre afprimu okay ba do mo nyina akohim na ko ba say for example the capitation grant ba national insurance mu say we are teaching also course to ba ku bi ya na sha say Ashanti region kwa 4 years now we no am fan for another region me who Ashanti region ikuta the highest population of Ghana now person friends dress rehearsal yeah the kid one yeah the kese na koye the whole Ghana region population now do me dress rehearsal for 4 years dum so ba no there's a special portion of dum so because they were trying to tell us session na wa kusumo na daylight but how I tell him say akusumo ya teach him say we dey emfa light kwa Ashanti region kwa we dey emfa ko hang kwa we dey emfa ko hang kwa me wa take electricity free akusumo it is 25% of national grid no and so yeah the west affected into that target a group of people now sa targeting no and am person here targeting no and am South Sudan tin home free Sudan and no ma a friends East Pakistan tin home free Pakistan what is over better than Bangladesh international asem na wo kana we use asante dey reference ne na gonja na da gonye a reference no na ya asante asem angasa na no wo ka dey be kan ho amana neutralize case ni keke but wo hwe baby o man bia mwatete na ho wo say that target large group sa cha ho any criticize we say Ghana population mo no yeah population census ho e wo say asante e na gina so mo na do so but sa figure no dem asante no it is not asante figure o asante any wo ahafo mo create mo tribes or Ghana there e ba asante na ba ahafo what is the meaning yabo is nyabo dance what me wa ni nyina so na kabo me te ama na ya asante nti wo ka Ghana tribes no na o ka say na fana for Ghana nyina ya asante dabi omu nyina ya asante DBB friend say Sampa Banda na omu nyina ya asante so oka as a separate tribe no akoka ahafo na ahafo no ne ahafo ahemfo no nya so ye ahafo nya so ya asante ahafo different tribe there bono so ya asante nya asante o sa list no dabi o so nya sechere o so nya asante achem o so nya atwema o so nya manse na afia hu se ye ni bibi e fa na asante bi na bo aka asante sa na ne ntu ka se so ye tribe e fa na hafo ntu drum fence man kran so kunsu tepa wi o so a omo no be from ahafa na be from asante enti ni nyina ye deliberate plan na asa hafo no na asa de etimi gina se ye mpene ma on che mu mfira asante wo ngwa ye mu mfira asante na so still officially ye ka population dynamics of Ghana ye ka sano music ni aka dance ni aka hafo ni aka bono ni aka nafana
ai engineers wo hwe the way a won see eye ho na yes enjechemu no say population census na wo mo kan ma na to wo mo wo saa efa ho nyina say mo nya asante na mo ye safo anya no nko akra mo sa aka say half of wash asante for ase na say o mo ye nko ano no emo mo nya asante fo o mo ka saa na ma na nyina aye nema enyini ne edua bibi na ekusunsu na enyini te say de ehunu obu na say meko nkwaza na meten ko mo bi ankrofo du nkwaza utin ko mo bi ankrofo du ofuma ya meko pa na etoda akwa na asantefo no na se asante o baabi ene yeso o baabi no no say de musika dance asem no ama wo kwa dance na anya dance fo din komo a na asantefo no nti there is a deliberate plan ya yi bono afri yan kamane to mu trim ya yi dance afri mu nti say no wo ene ma mu nti ada obi kan bisa dance tire na ka say sa na che de amom kan asante ka say ne kwa abrefo ye ne amansefo ni hu say asante ni baabi because wo tumi ka say wo ya dance na tumi ka say ye ne asante a asa de wo te wo baabi na da wo fa en sami a ekwo so a ye event say opanyin ye ken sidi wo si kanono na say yen sha asante a ma asante ne de emwa na ha asante so betimi emwa da ya na asante fo na adwen ye o mo say wo ye de anya entimi nsai nkowie enso eno nya no kre so wo ba ho ban de a ene wo betimi akasa se de ye ba no wo hunu enso so o mfa ho ana wo de wo beye ya ade no entimi nsai o wo a wo nya hwe wo susu adwen ye o se entimi nya hwe abrofo bae no mo keka enuanom a omom eka ye hu nyina bomu editia asante eya adwuma omo amanya na nka omo ka asante ho no a na professor no eka se na asante tre empire no de na ye giri se hwintimi ye na nso empire no ebeda ne kingdom atiti afiri ho omo twa ho hia nuanom nyina abrofo adane omo adwene ama ode tan ato ne nuanom ntam ama satan no enu na yekromu abepem nanu enkroma bae ono nso eye se de oye nyina chi no na asantesem no na ono nso ojiri se sebe asantefo no ye ebi a UP ena ono nso ye ne CPP enye ono ankroma na ye kura onu mu a omo twa no ho hye nyina na omo ye ya kire se omo de o mo adwum ne se ese ye brass and for na se omo bra enso man ye ena attack no ode ye anase asudie no ode si nyemfoso ema nyemfo a eno ma bebre ase ya ye di asema afi ne ye pe obi ane de be emfie be ahanu nie obi ahoho na sebe omudi ade wonu kromo no nyina no abafo no ye enkroma bae wansesa no onso to as wo shede otu bi kura pam bichi bitum ema ahensem no eye nwronwran onu fi ho no wana ba Rollins na bae onu so ye onde amfa ahensam so onu de ode fa se engrofo nyuma a omoye ene engrofo dibra omowo te se ene suku mu se be ya ye man engrofo we de suku sem no ye ma omo nko animu se ne ye kono umu waka se asandefo agibibi aboso ave o san wie ya wasan be kan se asandefo nimu hu no mu nimu hu ere na omtimba gibibi boso onu a onimu hu onu nso so ona military police wan nyina no atwero book say Ghana revolution akire say asandefo na omo wo babia wonso so wo san ka say asandefo enimu hu a omo abon ne nti no omo ntimi nkoye police mpanimfo omo ntimi nkoye asojafo mpanimfo omo ntimi nkoye mpanimfo na wo kro no a wo san ka say ye friend say wo mu na agiafa akire say
Kwanya de papa no ka no se ujai asante no a ehyemu a sebe okuta nanim onyam no wa pone nanim onyam no na wo yese wo de mmoa bi eboa wo mo se bia enkran de no no wo beye bi ewo yi asante mamu a na je se wo pagya asante no nti wo yesa a ebekwa kodu ba bi wo mbeka se wo mo nso ate wo mo okay bi eno na ye ka se onu mu a wo ya wo mo sa no eni bere nso betimi amoma ate wo mo wo adwene yo se wo pagya no a no news that ocean and ya de na ocean no mbom betimi ama de usuro no betimi aba daache enti no owura na asem a okan ya professor na asem a okan no o professor de enso emse enwumanim sam ana ode atwa no ho ahia ode keka de okeka no wamfa sabe wadwene ene wo nyansa nyansa ene ode keka na asem adwene pa da nipa tirimu anyankopon ede aboye no eno de ode ato baabi ena ode nyansa ena ode ye ne niama eno nso na abrofo no yeye eno ena nkruma penso yeye eno na Rollins bedi o maso ebe mfia duonu ni nyina ono so yeye ekoduru baabi kura sebe ye fa enipa wo sukuu mu a wo mo de o mo nkrofo na ahyehye ho enti no ye fa university titru ye fa nipa nursing teacher training college school de kwa ni mo no wo mu nkrofo na hye bed dine ndi asandefo bi kura nya akwanko wura mu a ebi by accident no mu nya akwanko wura mu e say wo ma ye policy say wo mo de bre asante ase ena de on sabe onya se obeba be hye baabi no ne pu na be hye baabi sika aban sika ye ne aye sika e ko bobosia nso bo hu are achecha ma enkrofo bi na wo no asandefo ba mienu ana miensa bi ne de bibia pochire wo mo na o ma adwene yo mo se o manya bibi okay nanso aban eye aban na fashion na so se obabua enkrofo bi na enkrofo bi de wo pia o ma hyefom eno na Kwamena ho e kan o se se oma bi hye oma bi mu na oma no ode ne ho na ode hye oma bi mu a saa oma no yenso no so enti wo fa obeka se said e omo nsam a afisa Ghana nya independence bepem sabri no de omo de ya asante babidu sabri nyina no omo gusu se usuru asante onsuru gra oba ye no ho se usuru no nya kwan ede de opese ode ye wa ye so de ya asante no efiri broni penso bepem ne no se wo fa achim na ode ye no anka achim nka ayira kagu wo fa kwawu na ode saade ne ye no a nka agu wo fa ayi ebono na ode saade o mabia wo Ghana mamu no de de ya asante na fa ne saa no ya ayi o ka se asante itra yesi enya asante nyimfo a o mu wo adwene anti o mu fa asem maaye na daachi se ya nhwe ye ne konya asante hini bia oye kasa be na okan no okonya asante hini bia ono oye troublesome se odo eno ni asante o asante hu dokranka kasa troublesome no kranka onfa ma asante nyimfo embom ono no oye university professor ote brofo chen said ya memene tie meno amente brofo no kranka meka se bia uncompromising asante hene some meka se troublesome asante hene de meka se yetira nye because if you say sa asante nyimfo no a mo dwene yo mo se nyansa o mo nimu ntina Ghana janto mu no no kre nanso munka hu se de mo ka se yetira nye ye ne ko nya asante ni bia wo hadwena asante ni bia wo hadwena asante ni na wo hadwena wo mo no de ye nyina wo nimo yembo ye konya asante hina ompene de mo ye no so enu na de asembe ba no so yenko kan se troublesome yesi daachi mo nwe ya ebenya osante hina wono no oye uncompromising na wo fa obi a wote no ho ebe hawo na efisa Ghana nya independence abepem sabre general obi a wote no ho a ebe hawo no
ya hwa no anase ye hye ne ya ne enye ne mfa sorry na me ka se ene ya ne bi no ebi ma hye eno manya mfa so no mo ebi esiwo New Zealand craft Japan ena mo free Australia mu no ebi ene course East Timor ma omo so te omo free Indonesia mo saa ni bi na course Eritrea mo mo free Ethiopia nti ya be so bebrebe nti na me sha me kan say esua fi abakọ so se esua fi abakọ sa nti de omo hwe no omo sabeka asanfo bebi say opa mo hu fu auto ne be ma don pa sha ne say obi akokudro kakra wo ni mo na ko ba se mi gina ho ayekumi me da ayekumi me gina me trans ayekumi dia abiru be mitumi aka say kumi preko no de se ani na de bi se yesi ene ma South Sudan ebe country no okay enti de amanyofo no eye no so mo anhra asan enimu ehu enye natural course of action said omogu so yesi na bidu be no omo ebi mo kra ho a sa ne wan be ye omo ahi omo se de bi aburo so do na ko mo ko mo adan nto fa okay ade ba ko a esese aban e bakoro na sa ade we no mo de asi wo mani so se ye pon asante no na ijawo no ma ombe ko mo ni mo no nka mo de mu fa ho bayi se bibi na mo mpese mo de ma o mo kura no a mo sanya o mo no mo ombe bi no mo anya o ne so no mo se ba sante ho yo enti mo kuso a mo yesa no ebedu ba bie se de general eka no afi so ta punjire ni a oje wo na ma aje wo na mo nka hu se mama etora bi krom timi soreba obi a otuo bia mfani tuo mra no ya pe bi the friend compensation na ya de ama ya jigituo na anu wo mo ye mra bi se tuo no kra ye di ya hinachi a yeto no ye nya ato e bi se o ma dwene nyina no se ni kwa se etuo de ye hu bi wa asante mem o ma dwene wo se tuo ni ha de a na se asante fo bibi haya dwene ne se sore a o betumi apon e mo nka hu se obi o ha oni hwi o enso na sem denchi no obenya nkrofo afiri iwiase miam amia be so wo masene ama wo ne mo akon ebi na si wo Iran ne America ne Israel hwana ne ho den chan sa America for ne Israel for ya wo makon mo abomu enso hwe wei osuta botre ne oje wo no ebi no ne mo ye nyina wo ndo mani na ehwe o omo boa omo hu enti da mo be mana mo amadwene ya won se ye beto ahye asante fo so no e be ye mo sesine no enti enfante general me enfa we ni mfa wie on say ye de dagbon de ne ba ye no political intervention no moko ya anye yi na ye wura ko mu boku de yi friend say pai amonyofo isa de ye ro santa hene e ko ye no on say as ye kwakwa kusiesie ai yewura no muntam asante ene esrimfo muntam ye kama pa obeka say e wo hene involvement second time ye omo ye yewe nyina no e ya de omo pese omo de faso no omo sa de se asante ene nadofo entamu no omo atin ko no mo de policies asi mo say nansen ya be na otwikra mai achode o ti region Who's the National Peace Council? Police are called. And in our actually, National Peace Council alcohol. And a police and so alcohol. No, police are called. Police and Nick Parko, and the Regional Peace Council, IGP. National Peace Council, and the National Peace Council. But the apples or something feeling or change. OBNC ho. Mampedinti, I'm sure. Onte, Peace Council for Sonte. Peace Council. Almost what da, Omonian sorry. Police or Monte, National Security. It is hard and of course to say now. Say that could better that answer, baby, as I am in BCC. What share Eritrea for? Nay, a marker, near if you are coming if you want. Over South Sudan, Macan, 1983. Not John Garan, not for a judge. I want to say, Debbie. Oko. Belgium mo and Netherlands ni Switzerland mo and next being one sa ne ma bi se nti no nkrofo bi o ha mo some degree of autonomy to ko Belgium
we do my was a watch 2 bomb Flemish in that from watch it. Netherlands net version of Switzerland was it Kasakuni to know mine we actually your Germany for Alpha or more German side no Switzerland no French side of Switzerland no Italian side of Switzerland no be our degree of autonomy mo your money ma and I'm saying come on this can in our capital it was a year kwa Accra ho and the loan na ye kwa Kumasi as the internally generated funds and nothing else for line free 2007 me pon sabe you say we be sa brena we did 19 years in yan you kwa the crown fish full line e kwa kopem propon you tisokura you ya sa to so no entina no esi wo so am ya ho e go pass yen ko di so am ho 10th anniversary ai na nyi en ko di 15th anniversary o hwe no from dwa o hwe man ponti dwa 2007 o jide wo mo da na sa ntini na ya ne bi am ka se target ni bi no e ya ye poku ya se de no na ka say 3 by and 4 e ma yi next overland na o say ya to a certain extent ye redesigning and it is so the name ye hwe de asafo winter bi ye no de si won ma ye F bruta na de ya so I can't say ne be no ba ni nyina no both of them no my big and that's a man and one professor na ka kire oh yeah 24-hour economy ye bie dwa kese miensa Kumasi amam ponti dwa e ho na me krom for ye free setted mass ni anka se ba e si ma ponta na ka to na dan ni ko se e na se sa dwa ni ma ponti ni o so nyina na te ba Kumasi no so a dwa no ye pese e tra ho 20 years asa na wi dwa Kumasi dwa na na ye ja e ka ho asem so ye se be say this ke bia ba ma ko from dwa na sa na be say boss within 1 year brother so obi wi ene ma ponti den adan what be din na ko tare ma we ko so no na me ya so do mani ko hu se ye dwan bi ho less than 1 year na dey dwan bi ho and MPP me ha otena ha 8 years in want me wi ikiriti na ma president Mahama Mwada ma wi first one na ma phase 2 8 years mo wi o he wo aferi o he wo sevia ya tra ho a yemi o he maternity ward wo confirmation he confirmation crisis so adan but be din ntini na check targeting no but Kolebu or Accra your Greater Accra General Hospital availability rate e wo ho ye wo University of Ghana Medical Center ho your hospital kese nyina wa Accra Kumasi de ba ko pe no enye adwa Asante region kwan region acha in regional hospital sevia akanwuram me da se ezo so ye da se enzam ne ka se ye kan ye be kan ye nkan enwie da ensama ye onobo Kwamena Ahwoi e kan ye Professor Kwamena Ahwoi e kan ye defa decentralization no ho no ene sede say ye anhwe ne ye de help ba no targeting na nkasa no ene atena say ye de ho nkomo no medin ye de ma me fuzo tweda mponyankopon ya doma ye be hia banyefo me da ma senso